Kohaman ko para bayin how Jesus Christ. Haga gospel minda gasngi ngileos ngo. Ujis wala pinmi part way ukon jong kawai ke rikin day nain. Ngileos ko na ka gospel. Hawa ujis wala rung hakas nong nain. Ule yoi bun kibri kidang iait bakidang rai ke metiap jong uwayu brio. Baru ujis wala yoi rubak kito kibri bara kismosi kamtame ujisu le yoi ya kakami jong tokun balayap ujisu le yoi ya ki umar jong ka ujisu le ngotu katno kato kakami ala ngosi ujisu le late hajan jong ka baru ujisu ulang kumno ya ka wat yam ujisu le ong ya kato ka long kumi kato kakami wat yam komen kepada baik tengtengirong isem yalade hake jaka jong ine ilong ine kinte rekinte binda ismo kinja iron marwe iron tang ibai kun te kunru layap te katno ine ilong kumi ismo siminda umdon mana manuru ban yarap ya iminda umdon mana manuru ban shonglang ban iminda iron marwe hake haing te don bun ki jingmur jim parkhat kalaban te ujisu ulawan hajan choka bar ujisu ula pentengan ya kabar uong wat yam bad ngi yosngo ujisu ula late bad ujisu ula penmi pad ya ukon bad ula aibiang itu kon ya ini rekente komen kepada bayit habangis ngosi habangis ngobangi rungi don marwe habangi shem jinjar habangi yakun de bon ki jinge bar ki jinjar hage jinge jongi ngi barang ngedi ban ngotu ngi barang ngedi ban ngeit ujisu uban barabor hajan jongi ujisu unam ino yangi lese apna ki jing ngosi ke bakhraw apna ki jing gusla ke bakhraw lese kibri barakin ino yangi yiso marwe ngi ngo kinja henry ngimde ban klet ngideban ngotu ngideban ngeit barabor ngideban kerman barabor ujisu uban barabor hajan jongi baru jisu shonglang barngi ujisu ktayangi baru pentengan yangi barabor tengim deban du jingkerman ngim deban du jingeit habangi shem shibon ki jinge bargi jinjar hage jingem jongi naddu mintagas ngi ngideban ngeit ublai udon barnga ujisu udon shisha barnga unsa pentengan yanga unsa yarap yanga ngideban ngeit skem but enda ujisu le penmi part itu kon ngeleyoi hake gospel ka jingir ka bakrau jongi to kibru debinda balai ujisu le kene khambala bakrau namar ujisu le ula yoi le pa ya ka jingir ka bakrau jongi to kibru baro ene kita gada gospel ngeleyos ngo enda ujisu le penmi part ya to kon kibru baro kile kumno kila ong unongnya tulpa bakrau ula pau hapdeng jongi bat ublei ula wan jingo yala kipai kiong ublei ula wan ban jingo yala kipai kidon kato ke jinger ke bakrau hau jisu kabur kila pediang ya jisu kum unong penim kila pediang ya jisu kum ukon jong ublei itu kibri kidon ka jinger ke bakrau te ban yoi ke kambala bakrau ke jingem jongi lane ban yo ki jingor ko jong bole halor jongi ibai ngi baro gede bandon kato ke jinger ke bakrau dene kato gadau ujisu ulawan hajan baru ujisu le kane khambala bakrau bare namar ujisu la iyoi lupa ya ke jinger ke bakrau jengene ki kine ki bre bahara ko hamar ke para ba id ha ke jingim jongi ngi baro ngin yo pediang ya ke khambala bakrau ngi baro ngin pediang ya ke jingor ko ha ke jingim jongi tang ladang ngi barong ngi don ke jinget ke bakrau ladang ngi don kato ke jinget ke bakrau uji sun serung ha ke inga samjungi uji sun iait lang bat ngi uji sun ktayangi baru jisu un subengno ya bar ke jing sosi jongi ke jing kuslai jongi ke jing ting jongi about uji su un kurkur do yang ibe ibe henry bon sin balengim pediang ke jingkur ko jong balai balengim laban yoi ke kampla bakrau ha ke jingim jongi na mar ke jing bom ngeit jongi lese ladakine kiburu kimdon jingen lese ujis unum wan hajan lese ujis umlaban le ha ka jingem jongki namar ka jing bom ngeit jongki henry ulele kene khambala bakrau namar ka jinget ka bakrau jongki barkum juru ujisu ule yoi yaki ummat jonga toga rekunde ka khame jong to kon bad ujisu la smotu khatno kala smosi ko hamar ka parbain ha ujisu kris kan bangna shimida ha kane ke mas bakoit tongin duai adu ko donor ba hapnang jing sungu sige bakrau hapnang jing kuslai ke bakrau hapnang jing ting baro
ai bang indom du jingkerman ai bang indom du jingei tungin ngei scam jisu udon ban nga un sawan un saktaya nga un sapin tengen ya nga un sapin kela ya ke jingem junga tungin ngei scam or kum juro tungin duwai hakene ke mas bakoit ban ya jisu ban yarap yangi ibai bang indom du jingei esa ke jingem jungi rungi ngidu ya ke batoy jungi ki me pa ne ki kun kinman ki para ki baro ki yap labada ngimdon ki buri hajan jungi ngirungi ngo kenjang ngo marbe hedreng ide banton katoka jinget ke bakrau ha ublei radang ngirun katoka jinget ke bakrau ha ublei unsele kambla bakrau ha ke jingem jungi tungi duai nakabinda kene baro kadbang nak chiminda kene ke mas bakoin enero yau Jesus Christ. Amen.